Hi, ek is Jessica Creer. Ek doen die Masters League, category 45 to 49. Die workout is 4B. 50 dumbbell snatches met die 15 kg dumbbell. En dan die rower wat op 0 is. Nee. 10 seconds. 5, 2, 1, go. Five, 10, 15, 20, 30 secondes. 25, 30, 55 secondes. 35, 40, 45, 1 minuut 22. 49, 50. Sit so lank hier weer aan. Sit hom aan. Twee minuten. Dan is op 2,5 minuten. Kom aan. 3 minuten. Nou die laaste daar. Kom. Stadig is trouwens, maar Ons is op 3,5 minuten. as hy is trouwens hard. Hou hom ten minste op 900. Kan nie Ja, kan. kom, Kan kom. nie kan. Lactic acid gaan nou deurbrand. Kom. Trek hard terug. Kom. Pas byt. Kom, 15 kels om te gaan. Waar het Byt minuut pas, 10 byt oor. pas. Kom, waar staan jy gaan weg? Kom. Kom. Kom maar. Kom. Kom. Gooi 900. Kom. Okay, 60 secondes. Wat is die minuut? Gooi 900. Byt vas, kan nie moed uitkry. Vinnig. Hard trek, hard trek. 10 kels. Kom. 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 50 secondes. Kom, Tannie Jess. Kom. 45 secondes. Amper klaar. Hou hom daar, hou hom daar. Byt vas, byt vas. Let's go, let's go, let's go. 40 secondes. Tannie kan, let's go, let's go.
Go, go. 30 sekondes. 6 kels, kom. Let's go, let's go, let's go. Go, vanaf. Hard trek. Kom, Vastbyt, vastbyt. Kom, Amper daar, amper daar. kom. 3 kels, kom. Let's go. 15 sekondes. Go. Go, 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 go. Nog, Hou hom, 10 sekondes. Nog een, nog een, nog Nog een. 2 kels, kom. Nog 2. Nog 1, nog 1. 5 sekondes. Nog 1. Let's go. Nog een, nog een. Sy